Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Hurmatly musulman bir toğandar, Allah Taalaga maqtawlar bolsun. Har biribizdi musulman kılıp, momun kılıp jaratdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den artına neçetip Allah Taala bizge dayındagan jannatlaryny wada kıldı. Allah subhanahu wa ta'alanın razılığına jetүү üçün, oşo momunlar üçün dayardalgan jannatına girүү üçün ar bir kılgan işebizdi ihlas menen kılуу, bul nerse bizdi tuğra jolga süýrey turgan eň negizgi amal bolup eseplenет. Al ihlas dese emne dep düşünöbüz? İhlas degen bardyk işti kılganda oşo Allah Taalanyň gana razılygyn ümit kılıp kılуу. Bir nerseni taşlap jaman görgöndө dagı Allah Taalanyň gana razılygyn ümit kılıp jasoo bul ihlas bolup salynan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem innallâhe tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah Taala taza, Allah Taala uluu zat, Allah Taala bir gana taza nerselerdi, taza amaldardy kabul kılat deydi. Hurmatly bir toğan, ar birimiz adam ekenmiz, kebirebis bir jakşylykty kılıp atkanda uşu meni adamlar görüp kalsa eken degen oy bizde gelip ora bolat eken. Je bir начальнигime jagıp kalsam eken, jogoldusa adamlar uşunu meni uşu jakşı iş kılat eken dep maga mamileleri oň olup kalsa eken degen uşu şaytandan, nafsiden bolgon oylor adamды uşunday tuşap alat eken. Birok hurmatly bir toğan, eger Allah Taalanyň çynyk razılıgyna jeteli, uşul dünýede çyndap Allah Taalanyň jardamy bizge gelsin, Allah Taalanyň biz üçün dayardalgan jannatyna özümdü dayındap baraly dey turgan bolsak, bul nerselerden ar birimiz özübüzdü tazalaşybız gerek. Meyli namaz okup atkandabı, meyli jep içip atkandabı, meyli adamlar menen mamile kılıp süýleşip atkandabı, meyli sadaka berip atkanybızda, meyli zeket berip atkanybızda, meyli ajylyk kılıp atkanybızda, kanday uçurup albaсын, uşu kılgan nersebizdi Allah gana görsün, Allah Taala bilsin, Allah gana razı bolsun degen nerse jüregibizge girgen uçurlarda oşonun jemişi bolat eken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir hadisinde adamlar kıyamet günü oşentip Allah Taalanyň astyna gelip surak berilgende birinci adam bul dünýede oşa şehitlikti kalap şehit bolgon adam çakırılat. Al kişige oşo Allah Taala bergen nimatlardan bardygy eskertilet. Al bardygyn moýnuna alat, uşunday nimat bergensiň dep. Andan keyin uşunça nimat berdim, sen men jolumda emne kıldың degende, o Allah'ım sen jolungda uşunça bergen nimatyňdy, uşunça bergen talantyňdy, er jürektүүлüğüňdü uşunça jumşadym, men şehit bolgonga çeyin senin jolungda güreşdim deyt. Oşol uçurlarda Allah Taala'dan sen jalgan aytyp atasyň. Sen Allah jolunda güreşdim dep bir tür görsetdiň. Birok sen oyun uşunday ele, adamlar meni uşunday yer jüregi eken dep aytsın dediň eleň. Adamlardyň ozunda aytylyndy dep turup al barıp tozokor gıtılınat degen. Ekinci Kur'an'dı jattap algan adam çakırtılat. Bir ilimdүү adam çakırtılat. Agadagı berilgen nimatty eskertilet. Alda uşunça nimatty berilgensiň dep moýnuna alat. Andaýyn uşunça ilimdi berdim, emne kıldың? O Allah'ım ilimdi adamlarga jaydym. Sen bergen Kur'an menen uşu günütün Kur'an okudum degen uçurlarda sen jalgan aytpa. Sen ilimdi jaydың eleň, birok adamlardyň arasında alım dep atalyş üçün, adamlardyň arasında kadır bark alyş üçün, Kur'an'dy okudun eleň adamlardyň arasında uşunday ünü tattуу, ünü okuluktu bir kar eken dep aytylyş üçün dep turup, bul nerselerden bardygy aytylyndy, soňunda oşolordan alıp bütkensiň dep andaýyn aldagy tozokor gıtylat deyt. Üçüncü adam çakırılat, bul dünýede rızkysy geň bolgon bay çakırılat. Agadagı Allah Taala bergen nimatlardy eskertilet, aldagy oşo bergensiň uşunu dep moýnuna alat. Bardyk nimatyn sanaýt. Andaýyn oşo bergen nimatlaryň menen, bergen baýlyktaryň menen emne kıldың? O Allah'ım sen bir jerge jardam berүүnü, kajerge baýlykty jumşooну, kajerge jumşooну sen süýgen bolsaň, tak oşo jerlerde men sen bergen baýlykty men oşo jerlerge jumşadym, jetim jesirlerge berdim, kursağı ağaçlarga berdim degende
sen жалган айтпагын, sen ошону берип атканда сенин ниетиң, жүрөгүңдөгү ой пикириңдин бардыгы адамдар мени жоомарт экен деп айтсын, адамдар мени боорукер деп айтсын деген ушундай сезимдериң бар эле. Адамдардын оозунда сен жоомарт болуп айтылдың, бирок сооп ала алган жоксуң деп ал дагы тозокко ыргытылат деген. Урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз ушул дүйнөдө сооптуу иштерди кылган учурларда бир гана Алла Тааланын ыраазылыгы, Аллахым көрсө болду деген ниетти жүрөгүбүздөн чыгарбасын. Ушинтип, ушундай адамдарга окшоп, канча нерсени садака кылып, канча жерде бир Куран окуп, канча жерде өзүбүздү Алла жолунда мына кызмат кылып жүрөм деп, бирок жүрөктөрүбүздө туура эмес сезимдер болсо өзүбүздү алдап алат экенбиз. Ошондой алданган инсандардын катарынан Алла Таала тазалап, жүрөгүбүзгө таза ихлас салып, ушул дүйнөдө dinibizge, el jeribizge ihlas menen kızmat kılığını Allah Teala nasip kılsın.